Ovo je Vanja. Odlučila je da traži posao preko interneta i upravo pregleda oglase za posao na sajtu poslovi.infostud.com, jer zna da se ovde oglašava najveći broj kompanija. Kada je pokušala da konkuriše na oglas koji joj se sviđa, iskočilo joj je obaveštenje da mora da se registruje. U trenutku se zapitala da li želi to da uradi, ali joj je svaka dilema otklonjena čim je na istoj stranici pročitala koje su prednosti registracije. Može da prati da li je poslodavac primio njenu prijavu i kada je oglas istekao. Dobija uvid u nivo obrazovanja i radno iskustvo svih prijavljenih na izabrani oglas, kao i kako se kotira u odnosu na njih. Ima uvid u dokumenta koje je poslala poslodavcu prilikom konkurisanja. Ima sačuvane sve oglase na koje se prijavila. Unela je svoju e-mail adresu, ime i prezime i odabrala željenu šifru, nakon čega je u inbox dobila mail za potvrdu registracije. Klikom na verifikaciono polje u njemu, osnovna registracija je završena. Sada je Vanja sigurna da se prijavljuje na konkurse koristeći svoju e-mail adresu, kao i da će poslodavac, ukoliko odluči da je kontaktira, to učiniti na pravu adresu. Ako želi, u svom nalogu može da kreira svoj CV i tako još brže i jednostavnije konkuriše na oglase koji su joj interesantni, ali svakako može da koristi i svoju biografiju, koja joj je sačuvana na uređaju koji koristi. Pošto je moguće i konkurisanje preko Android aplikacije, Vanja, nakon što se registruje, i u aplikaciji može da računa na sve navedene funkcionalnosti. Pouzdan put do željenog posla. Poslovi.infostud.com